Hasteko esan nahi du Bielorusiera eslaviaretako hizkuntza bat da. Bielorusiako ofiziala hizkuntzak Bielorusiera eta Errusiera dira. Bielorusian alfabeto zirilikoa erabiltzen da eta bertsio ez ofizialen latindar erabiltzen da. Bielorusiera hizkuntza minoritaria da. Hizkuntza moderno Bielorusiari Errusierak eta Polonierak eragin handia egin diote. Zoritxarrez, Bielorusia desagertzeko arriskuan dago eta gobernuak ez du ezer egin egoera hobetzeko. Baina orain modan dago Bielorusiara hitz egitea eta jente asko, adibidez, jente gaztea eta jente kulturadun. Eta jente kulturadun erabiltzen dute. Белорусская мова, она является одной из державных мов Беларуси наряду з российской мовою. Белорусская мова – это одна со славянских мов. Для написання використовується як кирилиця, так і латиниця. Важно подкреслить, что белорусская мова зараз з'являється вельми таким нядобрым становішчы, яна можа знікнуць. І для гэтага дзяржава не робіць нейкія важныя крокі. Вось, і зараз усё больш маладых людзей імкнуцца размаўляць на беларускай мове, а таксама людзі, якія маюць якія-небудзь зносіны з культураю. Errusiera eta Bielorusiako dialektoak badaukagu. Nik normalian lagunekin lanean errusiera erabiltzen dut eta gure etxean Bielorusiera eta Bielorusiako dialektoa erabiltzen dugu. Gainera, nabarmendu beharra dago, Bielorusian bi tipo eskola daude. Eskola batean dena Bielorusieran ematen dute eta beste Errusieran. Eta errusiazko gehiago daukagu. Baina Bielorusiera derrigorrezkoa da ikastea, ez da inporta nun ikasten den. Bielorusiera eta Errusiera ez da berdinak. Adibidez, Errusiako jenteari asko kostatzen zaio Bielorusiera ulertzea. Беларуси говорить на беларускай мове, таксама на дыялектах. Увогуле, з сябрамі альбо на працы я выкарыстоўваю расійскую мову. Напрыклад, удому са сваімі бацькамі мы размаўляем на беларускай альбо падчас таксама і на дыялектах.
Таксама важна адзначыць, што ў Беларусі ёсць два типы школ. Напрыклад, з беларускай мовай навучання і з расійскай, але вывучаць беларускую мову з'яўляецца абавязковым. І хацелася падкрэсліць, што беларуская мова і расійская мова гэта вельмі розныя мовы, і, напрыклад, расіянам я лічу, што ім складана разумець беларускую мову.